U susret najradosnijem i najvećem hrišćanskom prazniku, koji neki od nas 9. aprila obeležavaju po gregorijanskom, a neki 16. aprila po julijanskom kalendaru, naša kompanija Ringier Serbia pripremila je specijalni događaj za najmlađe. Obilazak hrama Svetog Save, a potom i predstavu, nakon koje je usledilo veliko iznenađenje. U hramu Svetog Save naše mališane dočekao je protođakon Mladen, koga su sa velikim interesovanjem i znatiželjom slušali, dok je pričao o istoriji hrama i o predstojećem prazniku. Radosno su mu postavljali pitanja, odgovarali, a samim tim i naučili mnogo korisnih, ali i zanimljivih stvari. Nakon obilaska hrama uputili su se u salu parohijskog doma, gde su ih pozdravili Zečica i Zejka i najavili predstavu Uskršnja bajka u izvedbi pozorišta Mary Poppins. Na kraju predstave usledilo je pravo iznenađenje, podela paketića, ručno rađenih lutkica iz kolekcije Svetitelji i životinje kreativnog tima Mozaik prijatelja. Osmesi i uzbuđenje mališana govorili su nam više od reči. Izašli su puni utisaka, a sada uz nova saznanja sa nestrpljenjem iščekuju i uskršnje praznike.